dit la première partie. Bien les mettre dans un bon de là. On prend l'ensemble la première partie. Bien qu'on dit la deuxième partie dans ma bonne ensemble. Oh, encore ton pambolio. Ton pambolio pour la première partie, Seigneur. Parce qu'on s'en a habitué longo. Parce qu'il y a un bateau qu'on s'en a habitué longo. Quand il y a un autre qui m'a on a ma bonne conayo. Ton qui deuxième partie dans ma bonne conayo. Yondo régner bisoto kita. Yondo tombe ma Seigneur. Yondo régner. Le bon kono yanguya. Ezala la wesika. Yangoto belelio. Tobegio Emmanuel. Emmanuel Jésus. Pambola manayo. Nicolo Danioso. Pombo Nicola Pombo Nioso. Yondo za Nicolo Danioso. Yondo za Nzambe. Babenga kayo Shilo. Babenga kayo Jésus. Alléluia. Babenga kayo Jésus. Ozala qui va au Gonzala. Poko tika la libela. Na ma vie na biso. Yango torobi nzambo yo. Ozanga la mukona poko lelo. Nzambo yo rene na poko lelo. Yondo tongo na poko lelo. Biso to limo bien aimé. Biso to limo na poko lelo. Yondo renie. Renie na poko lelo. Matonye bai na yo. Totiki nyoso na maboko na yo. Lokumu ezaya yo. Lokumu ezaya yo. Lokumu ezaya yo. Na kombo na Yesu Kristo. Oya zamo keli na biso. Biso batu tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'elle a pu être Est-ce que ça la mouton a sauvé? Est-ce que ça la mouton a sangisi? Nani kwa ya kokauka sangisi biso? Est-ce que ça la kwa kokauka esanga na moninga? Jésus, il ne change pas. Abongo na kate bien mais. Akota bitumba na yo. Andika ko pesika na yo. Andika ko mikaba bien mais. Andika ko koshika. Andika ko benga mamubola. Oh Yesu yo. Azamalamu. Tabazo lokumu. To pambole la présence na ye. Azantambe. Na to binité hein. On est dans l'adoration. Et la monnaie nous bazo bina déjà. Non, c'est l'adoration. Donc, nous avons l'adoration, il faut qu'on adore ensemble. Il a bien fait, donc nous avons kangote. Bien fait ensemble, bien aimé. On est bakoufi, bien aimé. On est tokundi. Alléluia. On est à Kamawanaye. Soto Sarana Wesika. Par la grâce de Dieu. Et ça peut sauter. Alléluia. Oh, Azan Zambé. Azan Zambé. Tu es au côté à Sikoyo. La louange. Bon, même si la louange, oyo. La moussaka. Mon Dieu, va s'accoler. Louange. Nous te louons, Dieu. Nous te pour nous louer.
Yesu
Oh, Nzambe wana si afanda. Amen. Bon oui aussi quoi. Tu kokumi sans Nzambe wana na moi milita mokito za ngo. Azamala. Amen. Amen. Il hier aujourd'hui, il est le même.
Alléluia. Amileleko. Donc on va bien l'embattre bien aimé. On reconnaît le comme côté. Le comportement qui n'est pas bon. Alléluia. Pendant que on va s'approcher la limousine. Je m'approche à lui. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Oh
J'ai béni l'Éternel Ik prijs de Heer pour cette opportunité, voor deze pour sa gelegenheid, grâce voor zijn pour sa genade, faveur voor zijn gunst. qu'il m'a accordé Die heeft mij de me gegeven tenir devant om le hiervoor peuple de Dieu. zijn volken te Je ne suis staan. pas meilleur que vous, Ik ben niet beter dan mais jullie, juste par sa grâce. maar alleen door zijn Et j'ai genade. béni la servante de Dieu En ik groet de knecht van God, que Dieu a de geest utilisée van God, die God heeft gebruikt. au travers d'elle, Via haar que j'ai reçu cette grâce. heb ik deze genade Que gekregen. mon Dieu te bénisse. Laat dat mijn God je mag J'ai béni zegenen. les serviteurs et les servantes de Dieu dans la salle. Ik groet de knecht en de Que dienaressen van l'Éternel vous God. bénisse. Dat de Amen. Heer jullie mag Nous zegenen. allons rapidement passer à la parole. We gaan heel snel naar de woorden toe. Ce soir, bien-aimé, Vanavond, geliefde, il m'a été demandé, selon l'organisation, werd aan mij gevraagd door de organisatie que je puisse parler sur le pardon. dat ik moet spreken over de vergevenis. Alléluia. Parce que sans le pardon, Want zonder vergevenis, le pardon c'est même la base. en de Alléluia. vergevenis is de basis zelfs. Parce que quand il n'y a pas le pardon, Want wanneer er geen vergevenis is, ça sera difficile que nous soyons unis. het Amen. zal moeilijk zijn dat wij een C'est pourquoi moi eenheid je vais parler sur kunnen le leven. pardon. Daarom zal ik over vergevenis C'est bien spreken. de se retrouver comme ça. Het is heel goed om bij elkaar te komen. J'ai béni l'Éternel pour ça. Ik prijs God daarvoor. Parce que c'est grâce à lui. Want het is door hem. Lui qui a amené Hij heeft les mamans du nord, du sud, de l'est et de de l'ouest. vrouwen van de noord, Il nous de a zuiden, rassemblés. het westen en de oosten, die hebben ons bij Alléluia. elkaar gebracht. Je bénis son Saint-Nom. Ik prijs zijn allemachtige naam. Nous sommes rassemblés en ces lieux. We zijn bij elkaar Toutes les gekomen. mamans sont belles. Al die vrouwen zijn Il y a mooi. les uniformes. Ze hebben Alléluia. allemaal uniformen Ils aan. sont belles. We zijn allemaal mooie. Alléluia. Pour parler du Seigneur. Om over God te spreken. Mais le fait d'être avec l'uniforme, Het feit om uniformen te le dragen. fait que nous parlons la même langue, Het feit om dezelfde taal te le fait spreken. que nous ayons la même couleur de peau, Het feit om dezelfde Alléluia. huidkleur te hebben. Cela ne signifie pas que nous sommes unis. Dat wil Amen. niet zeggen dat wij een eenheid zijn. L'union, l'unité Dat de eenheid wil, repose sur le pardon. ziet op de vergevenis. Alléluia. L'unité repose sur le pardon. De eenheid ziet op de vergevenis. Nous aussi, nous pouvons ouvrir nos Bibles. Hein. Laten we onze Bijbel Nous allons openen. ouvrir dans les livres d'Amos. Laten we lezen in de boeken van de Amos. Amos 3, Amos 3, verset 3. vers 3. Je vais lire dans le nom de Ik Jésus-Christ. ga lezen in Jezus' naam. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? C'est une question. Want er is een vraag gesteld. Est-ce que batomi baye bakoki kotambola nzela moko soki bayokani te? Kunnen mensen, twee mensen samenlopen als ze het niet mee eens Je zijn? ne le pense pas. Ik denk het niet. Parce que la Bible nous l'affirme. Want de Bijbel Et zegt, nous les voyons aussi. en wij Alléluia. zien het ook. Vous pouvez vous asseoir dans Jullie la kunnen gaan présence de Dieu. zitten. La Bible nous l'affirme De Bijbel zegt, et nous le vivons aussi. en wij beleven het ook. Moi et toi, Jij en ik, nous pouvons marcher ensemble we kunnen samen wandelen. si nous avons, Als nous wij, partageons la même vision, als wij hetzelfde visie nous hebben. partageons les mêmes idées, Of wij hetzelfde ideeën hebben. nous avons des intérêts communs. Of wij iets bij elkaar kunnen delen. Alléluia. C'est là que deux personnes, c'est que la Bible nous dit, vont marcher ensemble. Dat Parce is qu'ils de se sont mis reden d'accord die laten mensen bij elkaar sur quelque wandelen. chose. Want ze zijn het eens over iets. Mais cela veut dire Maar dat wil ook zeggen, que quand il y a deux hommes qui marchent ensemble, wanneer twee mensen die bij elkaar die samen lopen, ces hommes qui marchent, qui veulent pas marcher ensemble, of
mensen die niet samen willen wandelen, parce qu'ils n'ont pas la même vision, omdat ze niet dezelfde visie hebben, ils ne partagent pas les mêmes idées. of hebben ze niet dezelfde ideeën. Il y a aussi les hommes, hein, Er zijn ook een deux mensen, hommes, hein, of twee mensen zelfs, qui marchent ensemble, die hein, kunnen samen parce qu'ils wandelen, partagent les mêmes idées. omdat ze dezelfde ideeën hebben. Mais cela ne veut pas nous dire, Maar hein, dat wil ook niet que zeggen ces deux hommes qui ont les mêmes idées, dat die twee mensen die dezelfde qui marchent ideeën ensemble, hebben, hein, die samen wandelen, cela ne veut pas nous dire qu'ils se chamaillent pas, dat wil niet zeggen dat ze nooit ruzie hebben. qu'ils n'ont pas de points de discorde. Of ze nooit iets niet aan elkaar delen. Alléluia. Vous me suivez, peuple de Dieu. Volg je Mais mij, ces deux lieve hommes, hein, God. Maar die twee nous les mensen, voyons, ils marchent ensemble. Hein. wij zien ook ze wandelen Mais il y samen. a des fois aussi, ça ne marche pas. Of soms gaat het ook niet goed. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils continuent à marcher ensemble? Maar wat zorgt ervoor dat die twee mensen samen Parce kunnen qu'à chaque fois wandelen? qu'il y a un problème, Omdat elke keer dat een probleem ils ont le temps komt, d'en parler ze hebben tijd om te et delen. ils ont le temps de se pardonner. En ze hebben ook tijd om zich te Alléluia. vergeven. Alléluia, peuple de Dieu. Halleluja. C'est cela qui fera que En dat wil zeggen, tu verras que les gens, ils marchent, ils s'entendent bien. en dan ga je wel zien dat de mensen die samen wandelen en die altijd mee eens zijn. Je peux prendre même un exemple d'un couple. Ik ga een voorbeeld geven van een echtpaar. Dans le monde, nous voyons même, hein, En soms zien wij in de quand il y a wereld deux gens, un couple, une femme et un homme qui vont se een marier, echtpaar en een man en vrouw die gaan ils trouwen. doivent même signer. Ze moeten een papier op een papier Alléluia. tekenen. Leur signature, ça signifie que je suis d'accord. Hun Alléluia. handtekening wil zeggen dat ze met elkaar eens zijn. Je suis d'accord de prendre cette femme. Dus dat wil zeggen dat ik wil die vrouw Je suis nemen. d'accord de prendre cet homme Of comme wil ik époux. die man nemen als echtgenoot. N'est-ce pas? C'est comme ça, bien Zo aimé. gaat het in het C'est comme huwelijk. ça que nous les voyons. Zo zien wij ook in het Nous huwelijk. pouvons aussi voir, hein, Soms zien wij ook. j'ai la grâce de travailler chez des vieillards. Ik heb genade gehad om te werken met oudere mensen. Et tu verras un couple qui viennent fêter leurs 50 ans de En mariage. dan ga je zien een echtpaar die gaat 50 jaar huwelijk vieren. Waouh! Zo mooi. Tu regardes 50 ans de En mariage. dan kijk je 50 jaar Fois huwelijk. 365. 350 dagen. Waouh! Aux autres, tu te demandes, tu regardes comme ça. Et belé boy. Dan zeg je van zoveel. Alléluia. Pendant qu'il y a d'autres qui ne peuvent même pas rester 2 ans. Alléluia. Terwijl dat er zijn Maar tu andere verras mensen een die couple niet 50 eens 2 ans. jaar kunnen Même leven. 60 ans, ils arrivent. Maar er zijn wel Ils echtparen marchent die comme 50 ça. tot 60 Mais jaar ils sont samen ensemble. wandelen. Alléluia. 50 ans. 50 jaar. Pourquoi ils restent ensemble? Waarom blijven ze samen? Souvent, je suis curieuse hein, de Soms- vérifier. Alléluia. Soms ben ik echt, dan wil ik altijd gaan kijken. Somo van za waarom- curieuse ogoyeba makambo mingi. Alléluia. Als je echt, Curiosité makambo mabe te, hein. Somo za curiosité ogoyeba curieux ogoyeba makambo ebele. Als je altijd even uitzoekt hoe het uitkomt, dan zou je heel veel willen te komen weten. Je Ik le vraag demande altijd. souvent. En ik zeg Qu'est-ce altijd. qui fait que vous restez ensemble comme ça? Wat zorgt ervoor dat jullie zo En lang leur samen réponse, kunnen leven? En hun antwoord C'est toujours is altijd vergevenis. vergevenis. Alléluia. Toujours vergevenis. En hun antwoord is altijd vergevenis. Pardon, le pardon. De vergevenis. Parce que tu Vergeven. peux pas rester. Parce Want je que kan nooit, moi et toi, jij en ik on est bijvoorbeeld, différents. we zijn anders. On est très We différents. zijn zo anders. On a des différents goûts. Wij hebben verschillende smaken. On a des différentes priorités. Wij hebben verschillende On a des différences prioriteiten. aussi. Wij hebben zoveel verschil tussen ons. Ce que toi tu trouves important, Wat jij heel belangrijk peut-être que moi vindt. je trouve que c'est une banalité. En ik vind het helemaal niet belangrijk. C'est pourquoi on est très différents. Daarom zijn we zo altijd verschillend. Alors si on peut pas se comparer. En we kunnen elkaar niet vergelijken. Yango soki mwasi na mobali bavandi bambula ebele. Daarom wanneer een man en vrouw Oh, die jaren dat is lang een samen karakter na je. hebben gewoond, want iedereen heeft zijn Mutu eigen mutaza na karakter. education na ye. Iedereen heeft zijn eigen Mutu na opvoeding. mutaza na lolenge akoli. Iedereen heeft zijn manieren Alléluia. die ze gegroeid is. Eza pasi mpona kovanda Het ensemble. is echt moeilijk om samen Mais te sans le leven. pardon, Maar zonder de vergevenis, tovandaka bambula ebele na dan libala. kunnen wij nooit zo Alléluia. lang in een huwelijken De blijven. tovandaka bambula ebele na libala. Dan kunnen wij niet zo lang in de huwelijken blijven. Alléluia. Mais Maar le pardon,
vergeven qui is, nous a été donnée. die ons gegeven is. Si nous voyons même les disciples de Dieu, Als je kijkt naar de les discipelen disciples de Jésus, les de apôtres, discipelen van Jezus, de nous apostelen, pouvons voir nous pouvons voir, dan gaan we zien, ils n'avaient pas non plus le même ze caractère. hadden allemaal niet hetzelfde karakter, Mais cela ne les a pas empêchés de marcher ensemble. maar toch kon ze samen wandelen. Cela ne les a pas empêchés de marcher, de continuer avec la vision du Seigneur. En toch kon ze samen wandelen en volgen de visie van de Heer. Souvent quand je lis le jour où Jésus a été arrêté, la foule est venue pour arrêter Jésus. Wanneer ik las wanneer Jezus werd gearresteerd, La Bible nous dit qu'il y a un des apôtres de Bijbel zegt dat een van de qui apostelen, a fait sortir même l'épée, il a coupé die l'oreille hadden zwaar gepakt en ging de hoorn snijden. des serviteurs d'un sacrificateur. Van een van die priesters. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tous les apôtres là, ils avaient ce tempérament. Dat wil niet zeggen dat al die apostels zo ook temperamenten Mais hadden. celui-là avait quelque chose. Hein? Maar die ene hadden zo een temperament. Et En Alléluia. dat hij altijd moest gaan vechten. Dat hij toch moet gaan vechten. Alléluia. Mais Yesu a dit que Maar Jezus zei van nou, hou arrêtez. op, stop ermee. Azwa kilitoi. En hij pakt het op en hij zet het Alléluia. terug. Nous sommes très différents. Wij zijn zo anders. Mais c'est la grâce de Dieu. Maar de genade van de Par la Heer, grâce de Dieu. door het genade Si nous ne van God, savons pas nous pardonner, als wij weten niet te nous ne vergeven, pouvons pas servir Dieu. we kunnen nooit de Heer Nous ne dienen. pouvons pas servir We Dieu. kunnen nooit God dienen. Alléluia. Si nous pouvons encore lire dans le livre de Luc, Laten we nog lezen in het boek van Lucas. dans le livre de Luc 17, Lucas 17. les versets 3 à 5. Lucas 17 vanaf 3 tot 5. Je lis dans le nom du Seigneur Ik Jésus. lees in Jezus' naam. Prenez garde à vous-même. Ik waarschuw jullie. Si ton frère a péché, Als je broer zondigt, répands-le. wijs hem dan terecht. Et s'il se répand, pardonne-lui. En als hij spijt heeft, moet je hem Et s'il vergeven. a péché contre toi 7 fois dans un jour, Zelfs als hij 7 keer per dag tegen jou et que zondigt. 7 fois il revienne à toi, En als je telkens komt zeggen dat Disant. hij spijt, je me répands, tu lui pardonneras. moet je hem telkens opnieuw vergeven. Les apôtres dirent De apostelen au zeiden Seigneur, tegen de Heer, augmente-nous la foi. geef ons een grotere geloof. Alléluia. Amen. Yesu azali kosola na badisciple na ye. Jezus sprak tegen zijn discipel. Aza koyebisa bango sur En le hij pardon. zei tegen hen over de vergevenis. Qu'il faut pardonner ton frère. Dat ze moeten hun broer vergeven. Bayoki yango. Ze luisterden. Soki ata abeti sur libaku 7 fois dans une journée. Ook had ze 7 keer zonderd. Bayoki yango. Hij heeft het toch gehoord. Na verset 5. In vers 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. De apostel zei tegen de Heer, verhoor onze geloof. Alléluia. Qui peut supporter ça? Wie kan het echt dragen? Depuis Toyaki Awako, Sinds dat we hier waren. pour 7 fois. Malamoko temi balete mais 7 fois. Dus 7 keer. 7 keer dat iemand ga je laten zondigen. 7 fois. 7 keer lang. Wana komi kotonta mutu. En dan begin je al te roddelen. Of te zeuren. Kotonta mutu bosugana no qu'est-ce qu'on dit? Of dan begin je al te proeven op de beproeving te stellen. Of dan begin je al iemand de pijn te doen. 7 fois. 7 keer al. Malamoko na kokondima. Dan kan ik een keer zeggen. Ja, tweede keer kan ik ja zeggen. Wana soke leki. Maar als je te veel zegt, Wana komaka okozwanga te. dan ga je zeggen van nou, dan kan je Soka niet muta koppelen. kolekso okozwanga te. Ja, je zoekt iemand je koppel niet pakken. Want 7 keer is al veel. 7 fois wana osoluka kaka mutu na problème. Dan wil echt een probleem hebben met die Comment einde. 7 fois Hoe kan je dans une journée? iemand pijn doen of laten zondigen 7 keer lang?
Et je vois les disciples qui disent, Maar ik zeg dat de oh discipelen... Seigneur, donne-nous une grande foi. Augmente-nous la foi. Geef ons een hele grote geloof. Augmente-nous la foi. Verhoor onze geloof. Parce qu'un homme ordinaire, hein, Want een normale mens, on agir. dan zou je echt Ook boos reageren. worden. Dan zou je echt On reageren. peut supporter en Dan côté. kan je nooit accepteren. Yango ba disciple ba lobi augmente-nous la foi. Daarom de discipels zijn, verhoor onze Oh geloof. makambo comme kokoma makasi mingi. Want die dingen vonden zo erg. 7 fois oyo 7 fois. 7 keer al. Qu'on augmente-nous la foi. Oh Heer, verhoor onze Parce que ça geloof. sera difficile. Want het zou moeilijker zijn. Ça sera difficile. Het zou echt heel moeilijk zijn. Alléluia. Il y a d'autres gens. Er zijn andere Mais mensen. si tu ne sais pas pardonner, Als je niet kan tu vergeven, gardes dans ton cœur. dan bewaar je iets in je hart. Ça détruit, hein. Dan, kan je, dan maak je jezelf kapot. Ça détruit. Dan maak je jezelf kapot. Ça détruit. Dat verwoest jezelf. Mensen gaat je zo zien, maar binnen jou wordt er iets verwoest. En dan heb je zo'n pijn van binnen. Nous voyons même des couples. We zien zelf echtparen, Moi, si to mobali. mannen en vrouwen. Akangaka makambu. Of een man of die vrouw die houdt altijd problemen in zijn hart. Akangaka makambu. Die houdt altijd dingen in zijn hart. Badati no amso azama kasa kwa Er zijn badati. sommige mensen die gaat zelf Il y noteren en a datum beaucoup de gens onthouden. qui savent retenir des choses. Er zijn er mensen die datum kunnen goed Nadati boye onthouden. mukolo Op boye. die datum, op die dagen. Alléluia. Amen. Yo kuto so bosa me ya ebi dati Jij wa. was zelf vergeven, maar Nous diegene les is faisons aussi zelf même dans nos gedaan. foyers. Zelf doen we ook ons Même dans nos onze foyers. gezin. Ti olambelaka ye wana Je okangela koopt voor je elinu. man, Alléluia. maar toch ben je boos op hem. Okangela elinu. Dan heb je zo'n bosheid op voor Mais hem. disons un peu, mes Maar- bien-aimés. Laten Parlons un peu, bien-aimés. we nou spreken, Est-ce geliefden. que cet homme-là, Die man, ton mari, of je man, il ne fait que du mal. doet hij alleen maar slechte dingen? Il te fait que du mal, que du mal. Doet hij alleen maar pijn? Il n'a jamais fait quelque chose de bon. Heeft hij nooit iets goeds gedaan? Alléluia. C'est l'homme. Nous gardons toujours les Ja, mal. wij mensen, wij houden alleen maar wat slechte. Nous gardons toujours les mal. Wij willen alleen maar slechtigheid in onze hand houden. Imabewana. Wat slechter is, Osalakanga mukolo we boye. hebben op die dagen Nane dit en dit boye. gedaan, op die jaren en Osalakanga zo. We boye. hebben dit en dit Ozala gedaan. liste mobimba. We hebben Alléluia. zo'n lange Mais lijst ça al. l'appelle liste ya makamuna ya malamu. Maar je moet ook een lijst Alléluia. schrijven van goede Ça dingen. l'appelle liste ya makamuna ya malamu. Maak ook een lijst van Pour goede sortir ya dingen. mabe wana otele pesho kanda makasi. Alléluia. Want wanneer jij die slechte dingen Baloli gaat pena mkote lezen, na ya malamu. dan ga je terugdraaien. Alléluia. En dan lees Osina je liste ook. na epe ya makamu ya malamu. En dan pak je ook de lijsten van goede dingen. Ekokitisa yo motema. Dan gaat ervoor zorgen dat je hart weer rustgesteld is. Dan kan je Ekokitisa vergeven. yo motema po olimbisa ye. En dan kan je wel vergeven. Alléluia. Je vais vous donner juste une parenthèse. Ik wil zo een tussenhakje openen. Longtemps passé, bien longtemps passé, Heel jaren geleden j'étais encore enfant. was ik nog een kind. J'avais une colère dans mon cœur Ik had zo'n woest, zo'n bosheid in mijn hart. contre ma marâtre. Tegen mijn schoonmoeder. Alléluia. Of mijn stiefmoeder. Cette marâtre m'a fait comme ça. Die stiefmoeder die heeft mij zo laten leiden. Weet je zoals in Afrika hoe het gebeurt in Afrika. Malheureusement, il y a des chrétiens aussi qui le font. Jammer genoeg zijn er ook christenen die dat doen. Kanda ya mobali, Dat wanneer moi. je boos bent op je mannen, dan ga je alles terugkeren naar de Je sais que kind. cette marâtre avait son fils qu'elle avait mis avant de se marier avec mon papa. Ik weet dat mijn stiefmoeder had een andere kind. Et elle avait amené ce garçon dans notre maison. En hij had zijn kind ook meegenomen in Mais ons ce huis. garçon était un petit prince. Maar die jongen was een prins. Alléluia. Nous, on avait droit à rien. Wij hadden geen rechten. J'avais la rage dans mon cœur. En ik was zo boos in mijn hart. Mais Dieu a permis Maar God heeft gewoon qu'elle puisse toegelaten mourir. dat hij Alléluia. kan doodgaan. J'étais encore jeune. Ja, Elle ik était was morte. nog jong, maar zij ging Alors dood. je me disais dans mon cœur, En ik zei in mijn hart, il fallait qu'elle vive. ik Alléluia. zou eigenlijk moeten leven. Amona ngai ndenge nakomi. Alléluia. Dat ze kon zien hoe ik gegroeid ben. Mais eloko moko na garda, Maar iets heb ik gehouden. malgré ma souffrance wana, Desondanks al die lijdenis. aformanga na musala. Ze heeft mij Halleluja. geleerd.
Ne eloko na mona maman akasema zodio kolanga ndoko asalanga bolamu. En nu kan ik zeggen van die moeder dacht dat hij mij pijn laten lijden, maar ze ging mij iets geven. Ik was nooit bang van te werken. Ik ben nooit bang om te werken. En ik kan nooit aan mijn handen op elkaar zetten en zitten. Want ik weet niet hoe het gaat zitten en niks doen. Quand j'ai reçu le Seigneur, c'est là que j'ai compris. Ik Jezus heb ontvangen, toen besefte que maman asalanga bolamu. Dat die vrouw heeft mij geholpen. Soki azalaka kobembelisa ngai. En als ze altijd lief was, dan zou ik niet werken. Maar ik was al een kind en kon ik al koken. En ik wist al dat ik toen ik van school kwam. En ik kwam van school. Elle faisait des courses. En ze hadden al dingen gekocht. Elle enlève pour elle et ses enfants. En ze koopte dingen voor haar en zijn kinderen. Et elle laisse pour moi et mon frère. En zij liet voor mij en mijn broertje. Imaginez. En laat mij. Tu sors de l'école à 17h. Je komt uit van school om 5 uur. Tu viens, tu vas trouver les pondous là. En dan kom je thuis, dan zie je pondoe groenten. Commencer d'abord. En dan begin je alles eten al klaarmaken. Alléluia. Elle a déjà commencé à préparer avant. En zij was al begonnen met koken. Elle est déjà en train de manger. En ze was al begonnen met eten. En jij zat daar in de hongerheid. Maar ik prees God voor die vrouw. Want ze heeft iets goeds gedaan. Dus ondanks al die pijn. Ze heeft mij geholpen om toch te kunnen. En die bosheid die is allemaal ver en ik begin nu te zeggen van, ze zou eigenlijk nog leven. Dan zou zelf iets aan kleding voor haar kopen. Tu sais, hein, quand tu fais du mal à quelqu'un, wanneer je iemand pijn doet, c'est quelqu'un-là te bénit. En diegene jou zegent, la personne n'a pas besoin de te dire quelque chose. Diegene kan eens niet wat zeggen. Conscience n'a eu cognon. Jouw innerlijke zou je echt pijn doen. Conscience est cognon, yo. Jouw geweten zou je echt pijn doen. Toi-même, tu vas commencer à réfléchir. Zelf beginnen te denken. Mais cet enfant, oh die kind, malgré tout ce que je lui ai fait, dus ondanks alles die ik gedaan elle heb, me donne encore ça. Toch geeft ze me Alléluia. Les pardons. J'ai pardonné cette mère. Ik heb die mevrouw vergeven. J'ai pardonné cette mère. Ik heb die mevrouw vergeven, die moeder vergeven. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec cette rage dans mon cœur. Want ik kon niet met die bosheid het lang leven. Je devais me libérer de ça. Ik moest mezelf vrijmaken. Je devais me libérer de ce fardeau. Ik moet al die lasten loslaten. Parce que c'est un fardeau, bien aimé. Het is een last die ik c'est un fardeau. Het was een last. Tu marches avec quelque chose qui est lourd à porter. Met iets die heel zwaar is om te dragen. Vergeef dat. Oublie ça. Vergeef dat. Et pardonne. En vergeven. J'ai mon frère, mon grand frère, parce qu'on était à deux. Mijn broer. Mon grand frère, jusqu'à aujourd'hui, mijn oudste broer tot vandaag, il recense encore ses histoires. Die voelt nog die bosheid. Il recense encore ses histoires. Die voelt nog die dingen. Moi, si je pense ce que votre maman nous a fait, als ik moet denken aan wat jullie moeder heeft gedaan, ik kan jullie eens niet helpen. Nee, ik zei, nee, dat is niet nodig. Ça sert à rien. Echt niet nodig. Pourquoi tu dois garder ces choses? Hoe kan je die dingen houden in jou? Pourquoi tu dois garder ces choses? Hoe kan je die dingen houden? Même des enveloppes. Quand notre papa était mort, wanneer onze vader stierf, la liste de cotisations, de lijsten van cotisaties du quartier, en van alle. Mon frère garde ça. In de wijken, mijn broer bewaart het nog steeds. Quand il y a quelqu'un qui est mort au quartier, wanneer iemand doodgaat in onze wijk op de straat, vous habitez quel numéro? Op welke nummer wonen jullie? Numéro 4. Oh, nummer 4. Dan gaat hij kijken op de lijst. Wanneer mijn vader doodging, jullie hebben niks gegeven. Mais tu arrives jusqu'à ce point. Hoe kan je nou zo ver gaan? Ma caméra 1970. Dingen die al jaren gebeuren, 1970. Mais qui sait peut-être le jour où la liste est passée, cet homme n'avait pas d'argent. Misschien op die dagen waar ze moeten allemaal collecte doen, die man had geen geld. Pourquoi tu vas recenser ces choses-là, je sais pas, 20 ans après? Hoe kan je nou weer in de lijsten kijken, 20 jaar later? Il y a des gens comme ça. Er zijn er mensen zo. Tu gardes quelque chose de passé, 10 ans, 20 ans passé. Die houden dingen die al 20 of 10 jaar geleden gebeurd zijn. Je geliefde, je maakt jezelf kapot. Je maakt jezelf kapot. Tu demandes quelqu'un,
Est-ce que tu peux m'accompagner à l'abattoir? Of dan vraag je iemand, kan je met mij eens gaan? Quelqu'un qui a une voiture. Iemand die met de auto. Non, non, je ne saurais pas aujourd'hui. Nee, ik kan niet vandaag. En dan wordt je boos op diegene. Mais c'est bizarre. Dat is zo. Alléluia.